Comunidade Balong e suku Manleuana la se subabe mosho diak, tambah comunidade Balong dada be Rosanio. Antes empresa pública de Timor-Leste abandona a comunidade atula bela usa sanho, hodidada B, tambah prejudica a comunidade Balong atau acesso babe mos, mas B, comunidade Balong uluntos, holi continua usando fatin sanho, hodidada B. Situação acontece ba comunidade e aldea Ramelau, suku Manleuana, posto administrativo dong alesu município dili, la bela acesso babe mos hodiat, tambah comunidade Balong e aldea usa sanho, hodidada B. Ação obriga a comunidade Balong tem que só saber, hodi usa ba necessidade lor-loronian. Be magaras karuni tambah 9 halai ba tu nemos be makalaya runi amba kure mene be dalam rumah miliga mene be melapomos ami makasane maka be makalaya runi ami sosa dalam ini ba bizinu sir lapo be ami sosa de ema tahu ema balo be ma elama sir karaola sami ba tahu ba. Terus maka be ida pa kami waras karena buka be laras ka mamba husfal emni melapomos kami sosa fal be emni be pasero pate aras karuni memang kami makaras karuni be duni semana ida hansa karabe sama lokemai sa semana ida dala rua la dala tolo depois hansa sorti dia cross mai anta dala tolo anta loron ida be pool lorai lokemai jam enam serne jam 10 matakona. Depois lorai jam 4 serne emaloke. Hansa semana ida mai hansa dala rua mane emaloke hansa ne. Depois hansa tama na bailoron hansa ne emaloke palu bene ne aras kaliu emaloke mai be hansa karabes balon hetan karabes balon la hetan sa balon eba hansa kikiliu anta mausa dapar ema ne hetan be la hetan. Nebe ami mas karabes hansa mai ma ami usa ami ense tiaba bidon serne na konutia mai ma hansa ami usa hotutia anta karabes mai kikon ami mas usa dap tambam usa dap anta ami mas lahetan sa ami usa mai be bena kono ami taka mai pali hansa bena kono helam la usa dap ami ense det. Problema bemos laos acontece de itia suku Manleuana, mas be acontece mos ia fatin seluk ia capital dili, hanesan be kusi centro, B2, Taibesi, Farol no seluk tan.